We'd like to apologize for the background noise. It wasn't our intention, but apologize for the inconvenience. Thank you. Good day to everyone. Welcome to podcast The House of Apostle Luther Mlungisi. I am Mlungisi since Mbuyiselo Malashe. Ke atom mona le ka ntle apostola ikhala apostola. This is the House of Apostle bafethu nyanmungelela nala namhlanje. I'm hosting one of the I'd say it's not a common guy, different guy with different information. So we're just here to share information concerning spirituality, deep spirituality, not light spirituality. And then we start the show. So to subscribe, you can comment, or you can bring us questions whereby we can give you answers. And then you can find us on TikTok, WhatsApp. You can find us on Facebook. Also you can find us on Twitter, Instagram. We're on Spotify and YouTube. Make sure to follow us and make sure to be with us. Just give us the background of your journey or yabophelo ba hao. Hantle wena uma. Okay. Greetings to all. Kinna Mbuyiselo Malashe ndingumXhosa kahle kahle. Oh, Mxhosa. NdingumXhosa, ndinguMbuyiselo. Mpondomse. Ndingumthembu. Okay. All right. NdinguMbuyiselo Malashe ndiphuma eFijoni. Qha izingcam zami sisemthatha. Mara fluently just bua Sesotho lo feta Basotho ba bangata. Jwale. Ke nana le ka shekulena ke tla sebedisa Sesotho haholo. Eke. Re tle re dule motho. Ha ke Moruti, ha ke bishopo, ha ke Ngaka, ha ke Moporofeta, ke motho wa Moya. And journey ya ka e startile gale haholo le before le nna nka ba teng. So ha ina qalo yo nka e tsebang ka kgonang hore ke measure or ke state ka selemo ka ba dilemo up until nna ke understand ka le mona ka shekole. And I'm happy to be hosted mona ke lona. First before re ka ya kae utlile o re ha o bishop ne o re ha o moprofeta o re ha o ngaka o motho wa moya. Yeah. Hore o fihlelle hore o re wena o motho wa moya o fihlelletse jwang tabeng eo ene motho wa moya ke eng? Okay. Ngaka ona le mo e fella. Okay. Le Moporofeta ona le mo a fella. Le bishop ona le stage se sa se fetting o fetela stage se se. O tlamile o be le cathedral jwalo ho latela ka di level tsa bona. Then motho wa moya ha felle hobane spirituality as o itse ke topic e re tlo buang ka ona. Moya ha o felle. Ha ona stage or level. The more unto stimulate something new, ke the more moya unto phahama more and more and more. Hence ke re ke motho wa moya o tsong hona mo tfellang teng. Wow, that's interesting. So basically how na mo fellang teng? Which means this thing is genetical. Yeah. Ho tlo etsa la gore la be nna nka shwa ke tla be ke ntse ke phela to the next DNA ke tla be ke tswa ho nna e ba offspring ke tla be ke ntse ke phela automatically. So motho tla ba phela tla be le motho wa moya le. Yes. Antsa etsa the very same ena e nna ke etsa. Right. Then re hlalosetse ntwe one re kene ho yona. Ha o re o motho wa moya, that means you don't fall on any category when it comes to bo kereke. When it comes to bo setso. You just if umoya you just a person fela. Yes. Ya eloreng o sebetsa ka simo. Ke sebetsa ka simo. Then how sebetsa ka simoya and now sebetsa batho o motho wa moya fela ha ona ntho e ngwe o etsang. Ke sebetsa batho but controlling ke moya. Controlling ke moya. Hona le mo moya o ka reng se ka mo sebetsa ona boteng ba ka fela the aura ya ka pela motho o ka nna ba le healing e ka ba teng ke be ke ba o finyana lena ke sa re letho. Hona le mo o tla tu ona mo sebetsa o tla tu ona bua le yena. Okay. Ona mo utlwisisa ona mo etsetse dijo.
So that means o hanana le taba hore kapa o dumela le taba hore moporofeta bo teng batho wena ha o moporofeta kapa o dumela le moporofeta hore bo teng mara wena ha o moporofeta. Bothata ko bane system ile ya qetelletse e beile dintho ka di-terms tsa dipuo tse fapaneng. Hence hana jwale re ka re moporofeta re ka iqaqolla ka perspective tse fapaneng hore re moporofeta re eng. Then system the way e beile moporofeta le batho bao ba reng ke ba porofeta ba se ba tseba o i-categorize from mona o fitlela mo nna ke moporofeta. Then question e reng e be ke a dumela bo teng kapa ha bo leveleng e ke leng ho yona bao ba reng ke ba porofeta ba right up until ba adapted to new environment ba khona ho bona hore hantle bona ke boma. So one term okay bo teng kapa ha boyo ba re mo teng ba right. Okay wena o le ba tlo ha bo ba right. Wena o re as ke itse ke motho mo ya ke neutral. That means wena o dumela hore teng ntwa bo profit ke neutral. O neutral so if o go neutral jwang ke neutral ka hore hana jwala ha o ka go mo profit ya okay okay and hana jwala ka go mo profit ya still okay so ha ona mo which means na go atumela ba le mo profit ka po se mo profit o atumela o le motho and ha o le motho nna ke le motho a laolwang ke semoya o le mo profit o se mo profit ho ka nna ba le something e nka iunang kapa wena o una something monna. All right yes so ntse tshwana le bongaka o ntso le neutral ke neutral. Okay I ke re bue because ntwe e re tsebang boholo ba bongaka re bo bona ka difaha jwale re bona wena o kentse sefaha e ka ba ntho ena ya sefaha e tsamana le bongaka kapa ke ntho e leng e neutral. Ha nda to butsitse question e ne ke expectile ibile ne ke nna re tlo qala ka yona pele sefaha se ha ona mo senang le moya de okay ho hang ibile le impact ya moya ha yo sefaha hobane se manufacture teng satla but the secrecy ka sefaha ke hore ke se ratshwa se tswa mobung. Okay wa bona then wa nkwa di mineral tsa iswa ko lab factory ba etsa sefaha hantle the exact thing e tsang hore ke kenye sefaha ke batla go khutlelana le tlhaho hence ke sa tlo tsama ke go se sefate kapa hence ke sa tlo tsama ke kentse letlalo empa ke batla go khutlelana le tlhaho. Yes that then question ya hore e be sefaha bongaka le boding batho ba rata go ikgabisa then is fine batho ba ikgabisitse o tso batho ba ikgabisitse ka difaha wa tseba motho a ka understandang hore sefaha ke o tlo tseba ha se kentse ke hore a batla go khutlelana le tlhaho e seng for hore mpone ke ngaka hobane hona le motho a ka kenyang sefaha se ngaka completely a sa tsebene ka ha bongaka mara sefaha ho yena se kentse ba khutlelana le tlhaho. Okay ha ba utlwa wa tumelana le batho ba ha bo ba morao ba fitileng before. So go utlwile wena o re o sebetsa batho mara o itse ha o ngaka jwale system ya hao ya o sebedisa batho go ba sebetsa ka tsela e jwang because ha o ngaka ha o moporofeta o motho a moya jwale your system ke system e jwang ba bona ho no thumoya o na le system ke ne ke tlo go hona le system of criteria ya ho sebetsa batho then ha hona system hobane a ke imitate anything ya hore motho a tshoreng ke hloho ke tla mo fa ntho itseng. Okay wa bona ha ba no tshore ke hloho botho ko first neck se ke tlo fa snack hloho ya ebe 4 a se bongaka bo no ke re bua ka system o tshware bua system re bua ka the way of onyanga or something okay then again a system ke laolwa ke mo so that means ha ona mo fitlelang teng o phekola batho ha o sebetsa ka mo ha ona mo moya o supang hore okay motho ona because ona le bothata bo tjena o tshwanela ke seaparo se tjena ke moya a se bo profit ke moya then that means re tlo fitla mo re reng let's say for example hana no profitile motho o hloka diaparo tsa postol ke mo postol wena because how fall ka handa bongaka how fall under bo postola le ka nda Moruti o khona o tsamaisa tshebeletso ya bo ngaka kapa tshebeletso ya bo profeta o ntse le motho a mona ka tsela ya tshwa le hona mo ba khonang ho tloa to this point fitlela mo ba ntse ba fola under Moya just fela ba structurized hore re tla tloa mona re felle mo hence le no jena le bona le batho ba Moya ba hlabana gona re mapostola posti
mara o thola o tshwere le re la patsi ke moriana mara rena se itse moriana ba bo so ba structurized then hence nna ke le motho wa moya nka kgona hore ka hare bo postola ka system ya bona ke adapted to the system but ke etsa ntho ya moya le ka bongakeng ke adapted to the system mara ke etsa ntho ya moya e seng ya bongaka. That means motho wa moya o fall under every category. Yes, ha ona moya sa fall le ha ona masa fall le teng hence ha ono re ebe ke na le kereke e ke tla reng ke dumela ho yona ho any religion no ha eba ne moya o tlo nsupa ka hara batho ba ke tlo kena ka mo go tshong ha moya o roma hore o shumaela tla shumaela ke tlo shumaela. Alright, then ha re khutlele mona he o itse ha o ngaka ha o moporofeta ha o moruti mar di element tsena tse tharo wena self o kgona go di phethisa mara o se tsona bothata go wena o bua ka system ha o bua ka di element tse then ke ntse go khutlisetsa morao hore di element tse wena o buang ka tsona tsa batho bao ba ntse ba fola under one category just fela ba ile bona ba itshera ka baka la system le ho ba corrupted ka ho utlwa ena e tswang ho manyare tjena ba sa batlo latela exactly ntwe ntse le etsa ke yes right ke thotse karabo ya ne ke batla ho understand ka mantswe a mangwe kaofela re batho ba mo yes we've been colonized by sa tsela ya title tsena tse hlaileng hore mang ke ngaka mang ke moporofeta mang ke moruti but dintho tsena kaofela di a sebedisana because ke a hopola le kerekeng ya Bazarana there's this thing they call fivefold ministries whereby they mention una le ba rutu na le ba apostola una le jwalo but I understand to buang ka yona taba ke ena ene ntse ke batla re qala ka yona alright ha o re ba profeta ba hlabana ha re qale mona e ka ba bo apostola le bo profeta bona le system e tshwanang go ha ke re system e tshwanang ke bina hore ha wena o fitla o re ha ke kena mona ho thwe ke foki then tlametso be le motho a signang hore le rona re a signa ho thwe re foki e ka ba bo profeta bo tlamehile hore bo tshwane ha re profeta hore re tle re bonahatse boholo ba modimo o re bonahatse hore ka nnete re ba profeta go be mo profeta tlametso o tshwana le mo profeta mo ka bo profeta a ke se ba o kgona go re kene mo ha re kokoti polekeng e tshwanang ho ka etsala nna jena nna le wena di government tsa rona di ka tshwana tsa bo apostola kapa bo profeta a je ma go etsa lo wena mo kokotang a se monna ke kokotang teng nka bona go tlamile ke fuke wena bo sa e bona go bo emetse ho thwe wena o tlamile o dumellane le nna kapa whoever teng ho etsa hore ntwe e phethahale athe ha e bona hence ho ka etsahala gore motho mo o lekanya ke mo profeta a tuna hlametse ke le fumfunya kapa o dula le haufinyana le ba profeta therefore automatically motho a ka khona a be le ntwe ya tshesahelo e teng a tike ntwe feta a se ntwe a ka khonang ho teba o e latella hore ebe ha e se re je inkisa o ka wa bo so wena ha o le moprofeta ha o bua ka bo profeta bo buang ka bona ha bo hloko go o be le motho a ka o signelang hore ntwe e buang ke nnete ha ebe ka nnete o kokotile ya tla ile nnete le ka gabe tlang wena ha e hloke go motho a ka e signa ntwe so meaning ntwe re ka e bolelang ke hore re bitsitswe sehlabelo bana tswa ha re fitla sehlabelong ka nnete ke se ko motho ye mepalong man ha di fitla tabeng tsa hore okay wena o fitle o eme ka taba ya hao e sa tsamaelaneng le ba profeta bana ba ba why ho ba le kgethollo kapa ho ba le tsela ya ho yetsa motho ibe kare ho profeta ba hae ha bo tshwane le ba batho ba bang ba nhaka a tsamaya mohlaleng wa bona because ke batla ho fitla kae kemedi hore ha o le motho because ona le batho ba se ke deng ba mpotsa ba re kopa o ko bue ka kemedi because ke a tseba haholo bo Freestata ona le ntho hore ke mang kemedi ke mang ha o tsamaisetsang sehlabelo o understand kemedi hore o ifumana ka tsela e jwang ene le hore o tsamaise o kgona ho bona jwang enwa ke a nloketse mora ka ntsamaisa le hore tsela ya bo profeta bo a bo profeta bo tlo mo isa pele re kgona ho bona jwang right a re qale mane mo o qadile mo e botsa teng go wa o tlamile ho be le kgethollo a je mostly ko bane re le batho bentse re sa ratane re na le personal issues
hence ho tsebahala hore ba lefatshe le itseng ha ba rate ba lefatshe le itseng la ka le ka tloa no ka valela ya ka kwa o tla utlwa ba vale ha ba khutla bo mang ba ne ba sa tshwara hantle ba Free State ba tloa ka kwana ba tla ka mo ba le bane ba sa tshwara hantle wa bona ke ntho e teng ya hore e tla ba le kgethollo jwalo then e etswa ke mona fela o teng o motho a ka re ka go tswetswe ka wona then tabeng ya kemedi ntho ena a se setlamo hakalo ya go tlameile ha wena o mporofitile o nkemele ha eba ntho ena ka nnete e stimulate ke mo moya athe hobane ho ka etsa la o ka nkemela athe mo moya ha wa o granda wena ho emela nna wa bona hence batho ba khale kwana ba ne ba sebisa le bo bana ba banyenyana ha ena tlwapa go tlatiswa ngwana monyane a sa tlotlang ka maikutlo a hore ba Porofeta ba itse kapa ke mang ka wena o batla o overcome tshebetsong ya ke no soever ba tla bang ka ngwana monyana a rapella mo a pesa batho diaparo tshebetso e be feta wa bona so yena ya kemedi le hore kemedi e qala kae ya kae just fela ke batho ba se ba iketseditse system ya bona ene ya ba sebeletsa hobane intse ya e hola day in day out okay ke understand and kemedi tsa no mostly ha batle o bue ntho yo yena a sa e bona ene ha o gongwe ke moya ha ke tlo bua ntho wena o e bone ke tlo bua se moya o se bua hana jwale nka bua ka moya o bo batla ke bue ka khomu e qeta o feta ka ntle moya wa re ke bue ka saparo se sekhubedu se wena o tlo sa pesa motho ene le khomu e fetang ka ntle ha o se go ke khomu ya mo mare moya kana go batla ke bue ka ntho then batho ba batla structureize moya hore moya ho bue ntho batho ba bue moya go chom basically ha sale ho bua moya o so sebedisa process and the protocols of tlametsi tsamaya ka tsela e tsena hore e fihle man is it compulsory hore motho a etsa sehlabelo tlamela kene diaparo no it is not but ke system hence ke go sona le system e teng ha sona motho a leboang fela modimo a sa apare tlamile apare le na ba itshwareletsa ka lengolo la ana go kelwa selemo le selemo ke mai then bo ipotsa e kopana ka ile ntho wena o etsa so system e teng mostly ya batho ba itshwareletsa ka dintho tse siko tse sokang di bateng tse sokang di exist le tse ba sokang ba sure hore di kile tse exist before hence rona re le batho ba moya ntho wa ilatela hore ebe e teng na e sing according to the system then ha moya hore ha iyo hona le ntho e tumeng ka ga bopostola bona ba rona go thwe ka nnete ba nna ka tsele re profitang ka yona re rwetse e ka ba boprofeta ho ya ka jeni ya hao le ho rwala ba se profeta kapa ho sebetsa ka ditlhako go kgona ho be le boprofeta ke ntho e phelang kapa ke ntho e siko ke ntho e phelang hona le di-cult tse fapafapane tse teng for instance now nna le nna re kana ita kerese e khubedu wena maybe o itseba le kerese e lwantshang meya e mebe ati hantlante ritual ya teng o tloa morao hore ho bo yetswe kerese e khubedu ene le kerese ne o atometsa to certain cult e teng then as wena o le tloba mentor wa ka o tlo mpolela ntho le nna ke iblela to the next one ya tsamaya ati kana go ntho ena tshwana le pyramid scheme bona kana go demon tse re etsa ntho ya ne wena go boleletseng yona re ntse re embrace wena o ntse o phahama o tshong o gwetse then a re ibue ka system ena o ibuanya hore ho thwe mapostola sa re Porofeta be se re gwetse ba teng ba gwetse ene ga ba bona o gwetse you can ask yourself hore ke gona ba go moyeng re qala ka 10 wena ka 2 moya wa o so fedile ibla no ya nowhere to be found ibla ka ke ja o saliyo mara ka 10 ala no fitla mo o no bua magodile o no bua masako kometse so ntho etsa ngo mostly bana ba bale ka 2 ko bane noka ya change ka 2 noka ya change ka o dimintse phalela kwa ka fasise ya kwa yes ha o ka kena metsing ka 2 tla utlwa ka seaparo sa bona noka e fetile ka o dimetsi ena ya kwa maka fa seaparo sa ka nna se kwa then automatically motho a gwetseng nako nyeo e change system ya tlhawo go di ba system ya tlhawo senya bona nako system ya tlhawo e change moya wa fela hence le ha maru a duma ko ke kopa o lo I testa no e shebe ntho ha o ka ba le di flashlight e le gore re ka kerekeng ke bosibu wa bino then tlamile re Porofeta o tlo Porofeta few fe le ba ne sa tsadi ba khotsa ha flash ka ba ke ba le moya o ka ipotsa go jwale moya o ile kae wa moya wa bona o tshaba mago gobane ba ke ba phunyeletsa tlhawo ya metsi ya matlawo so basically go ba rola ka metsi no
ba gola ka another thing e o metsi ka e wash down away. Or kuchometi, it becomes an open end. Yeah. So they can't use that system. Yes. So that means when Nazwalo Kabo 2 a.m. That's where Gobalo Chater Hanoka. So is it possible to Bafit and Gabo Matu? No. Go give it a refitele mona because Sekileka Mamela, there was some documentary in the kitchen. That don't have Salosan, Muna de Batu, Abuaka Zayo. Are Zayoni had Yaskutong, Katola Hona Leba Fitan Gabo 2. Hona le Horala Hoting, Eba Sibitisa. Then Twabona Hono Sibita Kamata, that means it's only spoke or settlement. Sisebet, Sisebet out to a Kamata with a fat. So I'm trying to link in a Oibuang, Lena Ring. Hajibato that door. Marajibata Hore. The Puku Kanagoya Matsadia Roba. Spoke to a half past 6 Sasabit. Hence, when I about 12 and Babula didn't know, but I want 6 late. So, the Notabonelli training, we put on Motho training at that was some tone and Moya. The Notabes of Telagabo 9, but 10. Mutolon Sasabits one way. But Gamat had the Pukudia over. I want to spoke set, like a Mutoki la Tokis Pogo Mozo, similar to Telagana Goma. Cabo past 2 to 3, Mutokana, I take my silence like a Suna coffee. Yes, cut 3 the Pukudia over. Okay. It's because there was a research and a concerning that thing. So that it was part of that cult. Asalosa, Bomiriana Nesejediswa, Lekatina Iban by the Sibits of Bonacati, take in the leader. How you body could go jail, how Fita Moporofeta eating, Ahono Hatelaba Profita Baba, Masito Macasebeta, Moya Capacabo Profit. So I was trying to link that, but Kisisa. Katsela yo no ibuang ka yona o hlalosa mabaka hore ka nnete ba teng ba rwala ba teng e lo reng they are pure ka ga nthoeng. How do we notice ya routine la sa gora e ka ba re mo notice ka hore mohlolo mo ba tlotswa ka bo 2 no fela no si yona fela hona le hore no je o tlo Moporofeta no se re bua after kereke be go botsa hore kana o no re I just got some Moya, and no gas story did have some Moya hole. Ne? Then a beco copa kikopa who have become Moya. Mulonjus and Toyado no player number 1. I'll hook into your another store. No blue gun at Tinapa. But now who tell a Moya who tell a Rumuni one and Gayeta Sotano. Harry Camayanga Rumuni one. Then I also hook a Moya who went to me as a familiar no Buati or maybe so again. Yes. No, ultra tabaya. Ultra. Harry it's a because we're now Omutwa Moya. Yes. Who batubana ba Moya and nabatem batuba Walang elo ringe batuba Moya. Kiba seba balashide the way batamile by Zedin Tokade. Then to maintain the standard, Otamilo Rawal. All right. Obanijale, Otame Assasiman. All right. Yes. Harry Hutelo who na here. Jwalo ka wena di beats tsena tso di kentseng ha mmoa a ke tsebe ke nka di bitsa ka hore ke eng ntho tsena tso di kentseng ke kentse tlhao fela ke sefate wa bo ke sefate thupa ke kentse tlhao le na ke bona le ka ga lena ka mona ke tlhao ntho yes ba se meriana ke tlhao a ke re jwale for us meriana ke tlhao for us to understand tlhao it's everything that is natural. Yes. But Muriana also not mixing, which can be of positive to the atmosphere or negative to the atmosphere. Okay. So hence that is why I keep at is it only just nature or it's something that that is a mixture? Yamarian. What's a mixture of Moya? How na more will an impact the garden. Still, even in Lina Jacob and Telemirian, still in Telemirian, ya cow. I can't. Mamela, it's a question about our boys. Or a highly tupagi tube, so the next gets a mixture against something else. Yes. I just yes. Then Kawabagir. Live against a mixture. In Sally cow. The thing for a go like in Gary. Kinga Kabulina, has I getting more my go now no boo.
why one then which means mic ona hloka cable then cable e hloka motlakase ke yona ntho ke entseng. Okay, ke batlile ko understand mara ke se o okay wa tseba jwang meriana e keneng ka mo e kene purposely hore wena moriana ke wena le wena le wena le wena ha le kopane le etsa moriana o le mong o le ntho itseng mara le sa kopana le ke la etsa moriana o le mong o le ntho itseng. So basically tshwana jalo ka ntho e ka ke tshireletso o ka sho jwalo. All right, mara nako ngwe o ka se re ke tshireletso. okay, nako ngwe o ka re ke ntho e tlameleng e etsahale e seng tshireletso mara e leng part ya bophelo. okay, e sa o tshireletseng ka le e le re mo ibontshitswe o mohlolo mo ke ya jwale ha o bua jwalo ho ja wa qala jwalo ke ne ke tlamile go arabile ha bobebe hore tsena tse ka mo ke pontsho ya hore ha o nka hona le hona le ho di tloetsa hona. Okay, all right, so that means you ke system ya moya. Ke system ya moya. All right, then he a re kene mona hodima system ya ya moya. System ya moya e tsamaya ka protocol efeng? E tsamaya ka lentswe la modimo which is the Bible, or does it go with ancestors ele magotla, or does it mix both of them, or ke ntho e le reng o ya e bontshwa wena? Hola ba le one day ke botsang batho ba bang ke re before you can be corrupted ke system ya lefatshe le di terms tsa teng, before ka ba exposed to religion, before ka ba o no o le mang, before ka thwe batho bana ke badimo wena o no le mang, before ka ba le ntho eo ho ka thwe bana ke badimo bana ke ba kereke bana ke ba Christ, like wena o ne o le mang. Then re tla hore e tsamaya ka system efeng, ka system ya yona e sa kopanyeng le tsona tseo di le pedi. So meaning system ena ya semoya ha e tsamaye ka Bibele, ha e tsamaye ka Bibele. So wena ha ona reference ke tsholo jwalo. So basically ntho e sebedisang it's what ke ntho e le wa e bontsho ke moya. Ke moya ka nako moya o ka sempontsho ka bua. Okay, all right, so what's your take ka Bible? Do you think Bible it's a weapon used ho batho ba batho to colonize us, or do you think Bible is legit? What's your take when it comes to Bible? Do you believe go Bible in kapa wena jwalo ka go motho wa moya ha o amane le ntho ya Bibele? As ke hodile ke hodiseditswe Bibeleng, it's very hard to unlearn what you have already learned. Okay. So it's easy to learn, hard to unlearn. So le hana jwale as ke se ke tseba hore nna ke eme kae, hona le mo ntse ke tseba hore Bibele kana ile ya re Bibele e kile ya re mara ke se ke latella ntho ena ya Bibele le botebo ba teng. E just fela ho la nkuwa reference ya ntho e etsahalang naturally, then motho a inota fatshe, then ha qeta o inota fatshe a e beya ka the way yena I understandang hore batho kaofela ba kgone ho understand se yena I understand ile jwalo ka motho. So basically wena Bible is just a book which was written by Motho, anka references or anka system ya bophelo to Bible is like any other book. Okay. Hence no tjena hona le tse ding tsa dintho tse re di etsang because kae re ile ga nna ga bala ese ho lana o etsa la re kene sekolo, then kae sekolo sa brainwash hore tlamile o phele kae Bible e tshwana le yona ntho fe jwale o re nka dintho tse le reng Bibele ya di bua di a etsahala nakong ya hana jwale. Hence ke bile jare system ya bophelo motho inkile a inota fatshe a etsa hore le motho a ka tlang o sane a itsebe but o e beile ka tsela ya hae, then hona le kae mo ha ka batla o ilatella Bibele ka botebo o bo utlwa mara ntho e ha link le ntho e. Yes. Okay. How ka fela mahlala like Bible mostly Bible ha ona mo e khothaletsang hore batho ba tsebe ona le batho ba nang le di supernatural powers. O ka e bala o kgene so fitlela o tshenolo like how supernatural powers o tjojwa hana je ha re ke rare ka botebong ba o dumellana le semoya pula ha itheye ine pula itheye ine ho sena magic ho sena part ya mriana ho sena boloi pula e betheya ina mara ba bila hona mo acknowledge ngo rona le ntho jwale etsahala. But akere you must understand one thing, Bible it's a reference of different characters se lo ring ne di experience a matla modimo e modimo wa fileng ona, which is still the very same thing o buang ka yona, or there was people who had supernatural powers
Moshe o nka lere o le lahlela fatshe ba Noa ha le nka pe ba lere. You understand? I understand. You understand? What's always a job? I can work as supernatural powers. So I'm trying to give you reference. Ya Bibele lore. Moshe ke o rekala Bibele. Ke o Jesu a bua o no le fifi le fatshe ntene modimo. Le fatshe ne le thota. Abu. Wa bona le khanya. I'm trying to give you reference. Your supernatural powers, they are there in the Bible. And they are illustrated and motivated. That's one to make about our Halosa Kiesra. Yeah, hore like Oka Hopula is also hore different types of characters that you I guess. And Harika Hoputana, Haka Ilatella, Holunal Sibyl rejected. I guess. Tensue. Yes. Which means I sense the sense Halosa Hona knitting with a Selisico already. Hoka is a knitting and Naki Bata or Leka Bible or Longanaka Haibala. I see. As Canada, Papa Barakimulo, then Segimului, Likilo Yamana Gaizi, Tuna Motola Nainota, Gin and Zeta like I see. So a party needy. Revelate you say about I'm already following heredity. Then it's fine, Leon. Now I'd say I have a different perspective when it comes to the Bible. Bible it was lost and found to us. Because Bible ke Africa. Kara Bible utola Africa bobongata. Ho tloela ha re ka le testamenting. Jesu ha tswala o iswa kae? Bethlehem a Juda. O bolela Bibele. Bethlehem a Juda e kae? The house of bread. E ka Africa. Bibele ho thwe bosiu Joseph a robetse thwe tswa o tsamaya o ye Egepete. Egepete e kae? E Africa. Moshe o nka mosadi kae? Nka Africa. Ona le bafana ba ba nkere mo bona. Bible ina le metaphor o mngata. And batho ba ne ba ingwala ba ne ba hlalefile haholo. Then ha ba hlalefile haholo hona le mo ba twistileng something ba be ironically e batlang ho ha o bala Bible we understand hore hantlantle motho o hana re ntwe ena ona batla ho hlalosa e but ha o ka batla ho e bala the way ntseng o tsuka teng o batla ho utlwisisa jwalo e tlo lahla haholo. But na point ya ka gore e mona hore Bible e bua ka dintho tse le go ndia etsala na jwale buka za Daniel eri but you Daniel seal the book till the time of the end because many shall run to and fro and knowledge shall increase. You understand? And verse here we bua ka eng I can understand but now mhlango le sifase tlo fela I re tlo fela Daniel o pela buka ho thwa kwa le buka up until because many shall run to and fro. How ka sheba traveling ya hana jwale ba bang ba ya kwana every day it's all about traveling. How ka airport every day is all about traveling. Knowledge shall increase. Knowledge shall increase. Pele ne re tseba hore okay re ba apostola re bitse mona kada but na kwantse ye re batla o tseba why re khona o shapa scoop why scoop le search di tsamelana jwang se re khona o etsa jwang ho ba spiritually conscious. You understand? Then it grows. Utshwana le ha ne re hola ne re bapala di cassette. From the cassette we went to the CDs. From the CD ra ka a ke re khutlela ha re khutlela batho ba phetseng 300 years before now ne batho ba phetseng 300 years after 100 years bana ba phela to the 101 year ba bua different story feta ba which means ntontso e bua since ntse etsahala a ke then e seng hore ba ibele bua dintho tse etsalang le bana ba nentse ba witness ntho eo ho tla ho fitlela no which means into is a cycle le tlo di ntse etsalang njalo it's nothing new. So do you believe in sin? In sin sebe a ke na sebe a ke dumele le sebe a ke soka ke se bona. Okay, so that means to you if re sebe re bua kae that's why ke sa tsebe hobane the way motho ana mpolela go sebe ke ha o entse je tene be ke ipotsa okay ha ba ne ntho nana ke sebe ene ke reituwe ke ntate the way motho ana ntlhalosetsang ka teng why ntate for the first place a ke reitile sebe okay ati ha e batle ntho okay nhlalosetse motho o na o bolela a reng ka sebe okay to the point where by wena o re ne ha o etse sebe because to me in a nutshell sebe it's an opposition of goodness ke a o etsa ntho wrong da thunya po washo ke sebe then re be re batla go khutlela go motho ha ke mmotsa ntho ke re
hence now mpolela go ke tsa sebe then how could kae mo no mpolela teng gore ntate khare ho da fita go fa batho bana ba repitlo ba bolae kaofela ho da fita ne se sebe then ha itla ho nna ke se ke bolaile ke sebe then e kopana jwa then ha ba ne ntate ona sa batse se ga so be le ntho bitswang sebe why in my conscious I'm feel gore ke be le sebe but hore ho twita fita ba bolae ba yentse morao o tshwe motho a ka nketsang peace is good gore ke mmolaya ya se sebe no ba yentse morao ba yentse ntho eo kore ke batle re nke text re be ka odimo re David la etsa tjena le tjena wa thwa bolae that means he le nna ke bolaile ke wrong but David hore ba bolawe ha go botsane somewhere ho no sna ba bang ba yentseng letho David ona batla go conquer lefatshe ka tsela eo yena ana batla ho etsa demarcation ya hae ka teng e felle ka teng then ha ba phallela wa ba kopa ntate mfe se tshaba se modimo wa mo araba go ke neletse se tshaba sena matsong a ha but wena as motho ya leng analytical and understanding to ntwena as much as una le consciousness eteng go wena how studisha this text what does it mean in tlhalosetsa go ha hona sebe completely ha hona sebe but hona le di terms and conditions tseo o le motho sa tlameang go di tshile hoba di consequences di tla ba teng hence ke it's a metaphor all right so meaning when o believe hore ha hona sebe but hona le melao e tlametseng re ilate that's what you say yes but in theory there's a sin when it doesn't correspond all right ha re bue tell me what to take mega churches go sona le abu I know ke rata ntse ila bo re itaba ya hawe ke be in the same level ke try fela hore bua ngwana there's this notion eteng ne e tsalang because na ke mopostolo eteng e logeng it becomes a pressure ho ba futu of having a mega church or if ke na le se tshaba se sengata then it shows hore ka nnete ke dutse modimo but if re rapela mona ka ntlong re babedi re bararo then boholo ba modimo ha bo so I wanted to when o fana ka tsebo ya ha when it comes to mega churches what's your take ka di mega churches because I think your research and your knowledge re bua ka di mega churches bongata ba tsona ha isa lo latela modimo se lo latela motho le mong and that is why o kena ka mega church o thola picture motho e one mana ebe e le tlo fita le mogumamela what's your take when it comes to mega churches mo hona le sebodu di tshintsi di dula di lengata okay ke which means how ka batla we latella ntho hore ma why motho o so le deputy Jesus modimo o etsa ka this guy kapa mmeo kapa whoever then how go ilatella ntho ka background ka backstage hore hantlantle ke ngentse etsala mo wa bona gona le sebodu se sengata so do you believe gore re tlamele re be le dikereke bonneteng a ke kgolele gore ne tlamele ho na le dikereke like seriously ne tlamele ha hona dikereke but ke a di rata dikereke ha di le teng gobane di entse hore re be calm and re khona ho laoleya ne tlamele maybe ha hona taolo kapa system maybe ne tlamele ka tsela engwe ke di rata dikereke tsona di le teng mara ha ke ilatele ne sa tlamele ho be hona le dikereke so nhlalosetse he wena diaparo tsena tso di aparang go bona ka so tshika tsona tse le tsena tse di hona le tsena tse ke di boneng tse fluffy mafikini ke batla wa understand now diaparo tsena na wena for wena king ke ditlomo tsa moya o ke diaparo tse le go mo di bontshitswe tsona or ke eng ho wena because it's bona how ka etsala go ntshwe concept ena ya system dikelellong tsa rona re le batho kaofela re tlo kgona ho understand hore hona le dintho tse ding tseo re ka kgonang go di fitlhella ka tsela tse fapafapaneng hence a ke ne qala ke bua le wena re bua ka jere se khubedu hore o tla bele jere se nye khubedu bompolella le wena ba bolella wona hantlantle yona a tere manufacture yona jere seo it's not a natural thing a tere mara re dumela hola itile jere se wa connecta like dintho tse fapafapaneng mara go wena a yentseng hore jere se enana e be le matla a wena ka o dumela ho yona then mahlekene one wa ka ke dumetse ho yena
hantle ha ke sibulla sephiri sa mahlekenene o ke dumetseng ho yena, it's a shell ene ya tlhapi. So when now dumetse ho shell? No, ke re mahlekenene it's a shell. Okay. A ke kutlule wena o re ke motho le reng a ke tsebe kapa you aligned or o dumellane le yena go jwang? A ke re wa hopola ke ne ke qala ke re motho a nang le moya. When coming ho motho a sena moya ka bo past 2 ha metsi a tjhentjha a nang le moya o tlo dula ntsa le standing. A ke re and ha re ka tseba kapa re bua nnete ka hara metsi ho phela ditlhapi, ho phela dinoa, di-tortoise, like ho phela dintho tse fapafapaneng. A ke then ka hara ditlhapi tseo tse phelang ka mo, then I choose one tlhapi eo ke feelang hore e dumellana le nna pelong ka o e rata. E seng hore there's something in connectang le tlhapi spiritually or not. Then ka ho e rata, then tlhapi ke bona okay tlhapi no ka kgona ho tlosa shelene ka hodimo ba re bentse le tlhapi o bo so ka o fitla to the flesh. Then ha ke isa moyeng ke hlalosetsa ntho hore moya ha o pate nna shelene ha e pate something ka nna as no so na le di challenge tse ngata tse teng tsa semoya hore ebe wena o fola kae. Hence ke re nna ke motho wa moya. Then batho ba re mona ke ba profeta le bana ba reng ke dingaka ba utlwa ba tlo batla ho lwantsha hore wa sa batlo latela system ya rona. Yes. So batho wena ya kgona ya kereke ntate le no tsena ke la ka tsa lo ya ho yona ebe ha iyo ha vale mo ofinyana ke kgona ka rete wa kgona ke ne ke kopa re ya ka speed ke kereke. And then because wena o tsama kereke but you are against dintho tse sebediswang kereke. Ke against le motho a reng ho tlamelo o sebediswe eng kerekeng ya modimo. Jwale why o ikopanya le batho ba kganti wena you are against dintho tsena? Because I believe if once we associate with something ring you against yon, you solely party into it. Wa tseba ho defeat something ha wa tlameha o defeat o le ka ntle ho yona. Tlamelo o kena ka hare ho yona. Then 1 or 2 ba tle ba ntse ba utlwa ntho ntso e bua. 1 or 2 ba tle ba ntse ba utlwa ntho ntso e bua. At ultimate end le tla be se le 50. Then batho ba 50 ba ka kgona ho process another 50. Okay. Ke utlwa taba ya hao. But ina le bothata because now ha o motho wa kereke and you against lentswe o tshong ha ba bua ka lentswe le mamela fela kapa watswa. Wa hopola ke itse ke motho wa moya. Hona le hore no tjenana mo moya o ka etsa hore ke bue le wena ke ne ke qeta ho hlalosa ntho ena ya moya. O ka etsa ko fe di snack, o ka etsa ko fe pheko. A je then ho ka etsa la mo moya o dutse ho wena ho ntho o tlo e buang ka hara lentswe wena le wena o sa latelle the whole chapter ntho o tlo e buang ka hara lentswe e ka nna stimulator something ho motho a mametseng a ba fola hence ke se against le lentswe la ba bua ka lentswe bile a ke tsebile ke la rata. O kompolel river, mountain, how is it aligned to God and water? It's river but river it's water. Di kopana jwang le modimo? Yeah. Ditse potso e bohlale haholo. Le jwe le na le metsi ka hare. And ho go fitlhelle metsi o tlamile o chepe le jwe metsi. Santa ena re bona mfatshe mo ke di particles tsa lejwe. Then tsa fetwa to a sand which means ntse re hatile hodima lejwe automatically. Then hore re emetseng re tlamile re chepe lejwe re emetseng. Then di kopana kae le modimo ke mo matla modimo a dutseng teng hantle. Hence re no je le di fate tse metseng le dintho tse ntse ke bua ka tsona di metsi hodima lejwe. Then as ke re modimo ke tlhaho that's why di linkang jwalo hore modimo o dutse ka hare ho dintho tseo matla modimo a dutse mo. Jwale re kena jwang wena jwalo ka motho wa moya o kena jwang go gona di aligna jwang le wena dintho tse? Okay, ke kgona hore ke ye thabeng ke connecte le bo modimo thabeng ke tloe thabeng ke kene to the river ke connecte le boteng ba modimo via di forces tse teng. Thaba ina le force e teng le metsi lona a ntsana le force ya ona e teng e sa tshwaneng le ya thabeng wa bona. Tena o dinka dintho tse kaofela o di kopanya di tlo fa element yane e re ibitsang ka hore hantlantle ena ke earth plus water. Okay. Yes. So how do you know hore dintho tseo di gona o alana le wena o ile o tsona?
wa bona haebaneng o se motho wa moya o ka bona metsi le metsi jwalo ka mang se motho a kgona itahlela nokeng a batola o mong a ba ya nokeng a iketsetsa ntho ngwe a batla ho etsetsa le pela noka mara ha o le motho wa moya la ha o beneng o tlwaetse kapa la ebe o tseba o swima o fihla pela metsi hona le something e tlo etsala ho wena le mo mmeleng. So does it mean hore ntho eno, let's say for example ke ya nokeng ha ke tswa ke hla rush, does it mean hore boholo ba modimo le matla a hae a dutse ho nna? Boholo ba modimo le matla a hae ha o fihlela wena ha o fihlela ha o ya nokeng o sentse o qala pele o ba le letswana, which means immediately o ba to that level ha o satla o le to the level o tloleng ka yona hae o tjong automatically ntho ngwe le ngwe ya ho ya change o ba focused and o tlo etsa ntho tlamehile o etse ka nako eo. Yena ya di rushes ke bile tjara hona le di forces tse teng ka hara metsi ho ka etsala o sotswe ke one of the force e teng ba mba solwa ke bolele ba mba solwa ke dinuwa tse teng ba mba solwa ke ditlhapi ba mba solwa ke metsi a faile ho ya ka go fela se mmele wa hao a justa jwang towards metsi kapa wena o buile eng ka molomo wa hao yeo e dumellaneng le wena ha o kena ka metsing ba haeba o no kene fela ne tlamehile o kene o ba itswela mara immediately o ye mamo o go bua something kapa o wa tumetsa matla modimo, which means o so change the whole system ya metsi normal to everyone. Okay, do you believe hona le discussion ene re na le yona ya masela a bonkwe masela ana a bongaka as much as o know re wena dintho tseo they don't exist? Oko elaborate more why o re dintho tsena tsa masela ho dingaka as much as o itse le ntho ena ke ntho ya tlhaho fela doesn't mean hore o apere o so le ngaka. Why o fitlelletse jwang hore o fihle in that part whereby o re masela bonkwe bonjete le tsena tse ding tsa ditao jwana o ba ngaka ka madi e seng ka sefaha ke ape which means abaneng DNA ya hao runs through batho ba ne bana le kgohelo ya bongaka gale kwana no sena mo ho rekiswang sefaha no sena mo ho rekiswang masela wa bona then batho ba rata diphoofolo ka fapafapana then ona o tla ba ratile tau then o fila hence ke bua ka gamete yane yaka ke re nna ke ratile tlhapi wa bona so e ratiwe ke wena wa bontshwa ke e ratiwe ke nna ha ya bontshwa ke nna se moya ntho e ratiwe ke nna ena ona mo impactant teng tabeng ya moya so ke nka systematic ya tlhapi hore tlhapi ena e tlo tloa shela ya pele e tlo tloa shela bedi jwale wena o tseba jwang hore di align because ha wa e bontshwa yona ke ntwe lo reng wena o e ratile mara wa e bontshwa yona re khutlela mona questioning ya ya masela ho rona le o mantsa sa bontshwa le tau eo mara hobane systeming ya bona tlamehile ha ba kena ba tene ditau then le yena o tlo fola under tau apa ntile a ipumana hore nna le tau ha ona mo re kopanang ka moya tau ke lesela le re tlo le aparang hobane rona ka apara ditau okay nna bogubedi ke bo ke tla aparang ke le tsona ke re tja rona so basically ke ntwe lo reng e maikutlong a se ntwe lo reng o ifua yona a se ntwe o ifua ntwe o ifuang e ka hare ho wena nka kena no tjeke sena le diaparo ga ntse no tjena nka itina le short pene tsaka moya o dula mading ha o dule hore wa pere jwale batho ba bontshwang diaparo bona wa tseba ho bua nnete ya nnete go se re sa jigajikino ke batla o ito ya jwale ke re tobeta ya straight a ke ha ho na le ntho e nngwe e leng kgohedi a tseba be o understand so to se ke se buang sa kgohedi attraction yes ha o na le ntho e nngwe e leng kgohedi e fetoha bophelo o rata o sa rate e qala ho tloha hloho e ya pelong e be se e etsahala physically hoba ke kgohedi then now kgohedi ya system e teng ke ya hore ke tla tshireletse ha ke apere sa process tala ke kula ne then ntho e ho wena ke system o tlo tswala bana o sasa bana ba ntho ya ne wena we storyleng ka mo ho bona ke bophelo hence bona ba tla lo ga ntho e mara e wena o no e bone we e tseba we shebile ho bona e se le to o tjong ho repeat ya ntho yane e wena o no story before. Okay, I understand you. Wa kgolwa ho manyeloi le makgotla wa tseba ene ka reng o no ka reng
ene ka o ka re wa kgolelwa ho tseo ho ka buahalang ka tsona ile dintho tse o thwang ke tse hodimo le tse tlase hobane ha o re manyolo o ntse o mfa nara term ya motho a tlileng a re ntho ena ke lenyolo ye but it's because hana jwale whatever we buang ka ona we have viewers le batho lo ring they want to understand the deep part of what we're saying. So Harry be up in a basic form, then we understand how fela. Manyeloi and sisters. Happy kubani ke tseba ke re tsileng e tla re higher side to the deep part. Hona le motho batlang ho mbriga khone. Es ke tla re e tla khola. But ke be ke tseba hore ke bua ka level ena. Ya hore e ha o bua ka manyeloi ja khola manyeloi. Ke a khola to your ancestors. Ke kholelwa haholo. Okay, what's your take? Ke khola. Manyeloi a teng. A teng. Wa bona jwa. De mothata ke bona ba bona tsho o jo ga thule di papati ga tlhapola ntwe motho a re ke lenyolo then ke tlo gona hlalosa gore nna ka tsela eo ke re ntwe na ke lenyolo le motho ana e name hantle motho ona re etsetsa bobebe ba ntho eo ena e nameileng ka puo ya hae ka ka tsela ya hae le nna ke lenyolo ena ke sedimo wa bona so wena lenyolo o le bona jwa o le bona jwa lenyolo okay ke entumela fela ke hlose gafli no lokoloa ka tsela ya go hlalosa yona okay lenyoloi ke household in a higher level of conscious o so tswile bothong ba hao ba no hore we are in a podcast then re bua ditaba tsena ha o le leveleng eo o leveleng ya ho se tlatlang ho wena se tliswa ke lenyoloi then ntwe o ka ofela motho ba batla o e mothofatsa a batla o e fa sebopeo a batla o e fa character a batla o e fa wa bona then kare ntwe e mo etsalang ke lenyoloi hence no jena motho mang ka mmotsa gore okay o re hona le lenyoloi le jwa lenyoloi o tlo bolella ka o monga kileng a bala ka ena nna le mapheo le na di tsebe le na le khabariel wa bona hobane hona le motho a buile ntwe then a ba e mothofatsa e etsa motho magantlantle lenyoloi ke that upper level eo khona o iphumana o le ho yona then ntwe eo etsalang o lenyoloi okay then ha re ye ho badimo he okay a tlo go tja kholelo ke kholelo haholo wa bona ha bona nna o bona badimo ene ke ya gabile short o tlu ke ha o bona nna o bona badimo ke kholelwa badimo hobane ke kholelwa le ho nna ke eng badimo ke nna ke wena badimo a se batho ba fitileng wa bona batho bao ba fitile ne re ba le 33% of maternal 33% of paternal and mine dintho tse ha di kopana ho nna la be ba ka hlokala ho nna dintse di le teng ha ba hlokala le madi a bona a ho nna hence ke re ke badimo hobane motho ana re badimo ke batho ba go betseng fela mara madi a bona le teng ho nna una break mona una etsa batho ba be haufinyana badimo ba teng and hence badimo ba phela hobane wena o ntso phela then madi a bona a phela ka baka la hao bona bana mabitleng ke ditupu tse go betseng mara ka wena bana wena o phela ke badimo ba phela yes okay so meaning wena ore you are an ancestor ke re ke badimo hobane madi a bao ba fitileng pele o nna teng ho nna no go tloa 5000 years ha ba neng setso sa ka se kgona ho latella ya ho fitlela mo so badimo se batho ba robetseng batho ba go betseng ke ditopo meya ya bona e fe a ke jalo ka wena o phela ka ne ke qala ke itse madi o phela ke ne ke qala puong ya rona re qala re etsa introduction ne ke bua ka madi fela so madi a batho bao ba ha rona ba shweleng a teng ho nna ke badimo madi a hobane ho ka etsala hana jwale no ha ke dutse tje ho stimulate ha le di lanta temoholo wa khala ko then ha o qeta stimulate ya be le tla hlonyaka ho bo phela lona motho wa re mangwana ona ne mekgwa ya ntate molo mamma then ke badimo so wena o sedimo ke badimo ha ke mo go bangata o le bangata re bangata nna mo re million ha go ka sehlabelo ja se rate ne ja se etsa mara ke se utlwisisi ka tsela eo batho ba se etsang ba filang hore ba se utlwisisa ka teng ele tsela e feng eo ele ka tsela ya hore ha se etsa o se etsa because of Bibele ile ya kapa ile ya
Hence ke ne ke re Bibele ke ntho e kopollotsweng someone I write down. Ho bile le bophelo before Bibele. Ene dintho tse teng ka go Bibele di ne di etsahala before. Then motho ala kopolla ntho tseo kaofela. A ba le the way a batlang hore di etsahale ka teng. Maybe tsetseng a bona boqeleku kae. Then I feel like man ena is not necessary. Wa bona. Then ha ke etsa se nna ke le motho wa moya. Moya o bolaetse nna. Lefatshe le hloka ho nwesetswa. Ene lefatshe ha le nwesetswe ke pula fela. Le nwesetswa ke madi. Le nwesetswa ke nna le wena ka ho hata ka maru. Hence kae o tla bona batho ba go tsidieta. Ba tsamaya ka maru. Ho utlwisisa kapa ho utlwa language ya lefatshe. Ho gola dieta hantlentle ha there's nothing to do le hore moya wa reng wa etsala jwang. Ke hore o kgone ho utlwa communication ya lefatshe. Then lefatshe le nwesetswa ke ntho tse ngata. Then ha nna ke etsa sehlabelo. Ke be ke batla ho fepa lefatshe. Be ke batla ho fepa lefatshe. Okay, how did you come to a point ya hore lefatshe le hloka ho fepwa madi? Okay. Ntho e nngwe le nngwe e re reng ya exista ya phela. Ina le madi. Ene volume ya madi like o jwang everything or batho. No, batho diphoofolo. Right. Yes. Like dintho tseo tse re is a living thing. Ba bona di na le madi ene high volume e teng mo mothong kapa bo dintho tse buang ka tsona kaofela ke madi. A tsere hobane ke tsona then ke madi. Then hence o tla bona somewhere hona le batho ba bang ba qhapuwa ba phatsuwa. A tsere ho hantlantle madi a etsa a tswela fatshe. Ko fepa lefatshe ke system e ntse le teng le tlo khala. So ke batla understand the theology when it comes to fepeng lefatshe ka madi. The origin of that we Ngaka. Is it something e leng we bontshitswe yona or is it a doctrine e leng la kopana le yona under your journey how ntso o le kana le? Right. Ho hopola no re qeta hore ke nna sedimo. And ke re ho ka etsala ho be le ntate moholo o mong a teng mading a ka mona. E le hore o tla stimulate in my mind now. Ajere. Then ha ke ne ke re ke motho wa moya, which means ke hlalosa hore ke laolwa ke ntwe le nna ke sa ibone. E tla beng e bua le nna hore hana jwale ho tlamile o etsuwe hona. And o tlamile o etsuwe ho. And it is true ha nka etsa ho tla etsala ho o buileng ka ona. Okay. Yes. All right. Then itlile semoya. Hence ke re semoya se na limit hore se fella mo se ya kwa. Like asina le sebopeo. So how we etsa sehlabelo o tloa o se etsetsa ho fepa tlhao. Ho fepa tlhao. All right. So as se sehlabelo se loreng e tla ba monko monate ho Jehova. Hence ke re ke system ya motho. Oh. O la na kopolla dintho. Okay. O ne ntse o etsuwa madi ho tloa kwa. E sa lo ntse o hlabuwa. Hence le batho ba sa dumeleng Bibeleng ba dumelang setsong fela. Ba fila hore anything ba etsang hore ke mokete o monyane kapa ko molo ho tlamile o hlabuwe. Why ba sa celebrate fela ba sa hlaba. O tlo madi isa le ntse le ntho e nentse generate ya throughout maphelo a batho lo tloa morao. Ha re kene bongakeng ha nyenyane. Jwalo ka hore re tseba is just not hore re zama ho besha or bua dingaka hampe. When it comes to the drinking of blood, what's your take there? Is it still the system or theology o le ona le yona ka re fang tsebo when it comes to it? Ha ke batla ho bua le shaka ke so bone ngaka e nwa madi. Oh so a go nkutlwa. Okay. How so ka bona ya ke so bone ngaka e nwa madi. Mara ke bona ngaka e khapa madi e be antsha. Okay. No tsena ha ke nwa metsi a ho go bone ke a nwele ke tlamile ke a nwe ke be ke a kweng then ke nwele metsi mara metsi ke a beile mo ke be ke a ntsha a ke a nwa metsi a ke a beile ke a ntshitse jwale bana ba kwenya ke ba femba ba teng o a so ba bone je na ke se ka ba buella and ke ba tlo hore ke ba bue hantle ka pa hampe o ka mantswa matlametsi ba ai a ke tsebe setlamo ha o re tlametse e ka jwale ba etsang e go a ke re ke batla ho understand now wena wa fitla to your side. What's your take when it comes to that? Because madi hanu all right hanu madi a re bue ena ba profeta ba Bibeleng le ba profeta ba mona lefatsheng.
ha re ke ra fitlhela parting ya tswalo ya baprofeta e ka ba tswalo ya baprofeta e ka tsela ya sebebele kapa tswalo ya baprofeta e ka tsela ya sedimo kapa mpho e motho a fuwang yona ke modimo. tswalo ya boprofeta e ka tsela ya semoya. Okay. Then o tla bona le ntho e etsahalang ho wena o sa understanding hobane nna ke se ke fitile dan kapa o mpona e ka se ke le position e itseng o tla be o tla ho nna a thu wena o tshwere ke semoya ke tla be ke se ke re ha e etswe jwalo ha e di tjenana e tlamehile o etsa so o etsa so o etsa so o etsa so o tlo ngise tloha mane tswalong ya semoya e se ya tswalong ya boprofeta ba lefatshe le boprofeta ba Bibele. Wa utlwisisa mara tswalo ya boprofeta e tswalwa ke semoya A tswalo ke modimo. Modimo ke moya le sebebele. no man a ke batla ho ikenya jwang modimo ke moya the powerful one ke modimo ene ke ona moya Bibele fumane modimo a ntse le teng then e ka se re hlalosetse haholo ka modimo rona re eme bathong ba moya ke motho wa moya Bibele ha hona mo e kgonang ho ntibeletsa ho lo e feta you understand so e utlwisise mona ha re ka bua ka boprofeta hore hence no jenana ho sona le batho ba tlamileng ba tataisetswe boprofeta a dire tena re kgutlela morao nyana motho wa pele o boprofeta bo mo fihletseng yena o na tataiswa ke mang why what then ha se tla o ne ntse tsamaiswa ke moya why what then ha se fitla no e se batla hore ha o na le class ya boprofeta ke tlo tsamaisa nna jwang then ha ke se go tsamaisa se le boprofeta ba lefatshe le ba se Bibele hona le ba ba tsamaya ka se Bibele o sa tsamaisa wena ha e sa le moya o tsamaisa boprofeta ba hao boprofeta ba fehlela like tlametse motho a o tlo mo fehlela boprofeta a dule jwalo ka motho ya leng lethwasong a fuwe bo matsatsi a se makae hore a phethe kapa boprofeta ke ntho e tswellang fela e batlang hore motho o rapediswe then e a sebetsa. Boprofeta re ka se re lefehlo as such mara ha motho a ishebile ya kanana ke lefehlo the thing fela o tlamehile o tloswe environmenteng e o e tlwaetseng le dintho tse o tlwaetseng ho di etsa hore o be le nako ya ho thola like o be le the level of peace mo ntho ya boprofeta e tlo dumang wena hobane o tlo ba le stress sa hore ebe kwana mo ke le teng ho ntse etsalang no nako nyeo so overcome dintho tseo tse no di tlwaetse kaofela le de wena o phela ka teng o tlo ba in a level ya boprofeta then the thing hakalo ke lefehlo just fela o tloswa to adaptation then you say to another place e wena o seng comfortable go yona so meaning o dumellana le tataiso hobane system eno tjenana e tla corrupta moya le boprofeta ko ke batla ho understand system e hona o dumellana ka yona ko re motho a se a o fehlellwa ke a ho tloswa hence ke re hona le ho tloswa hona le ho fehlellwa. Okay. In a standard form ke profeta motho wena tlametse bo moprofeta and tlametse ke monke a tlo dula le nna mona hae because jwale ke mo fehlela ntho ya boprofeta o profeta motho wena tlamehile o be moprofeta o re motho le nna boprofeta bona ke butlwile mara ke se ke entse hona ka etsa hona mara nna ke utlwe ntho eo mara ke ntse ke ba le bopono ena ke ba le ntho ena ntho etsang hore ntho ya e se ka tsamaya ke di surroundings tse ya leng ho tsona so o pholosa go moya o se ka ba washwa o tlamehile o motlose to that environment. Okay, so re dumelana ka hore batho e le gore ba na le semoya ba fehlela ke tla go ke renga so fehlella o ya o fehlela is another part yes gore ba bolokelwa sebakeng se seng se ba sa tlwaelang then ha ba khutla dintho tsa bona ntse di tshwana go jo hore o na sa bolokelwa o tlo ndi mwana ile teng o nentse o tshwana kana le mwana tswa teng so ha re hopole so hence ke kene ha o nwa ke re ke ho wena mo ha ke tswa mo ha wa tlameha o tshwana kana la ke ne ke tswa kwa a ke le wena ha o kena ho nna ha wa tlameha o file ka ka mo o tlo o ba le phapa but ha ba no ntse o fila o le ho nna e ka go ntse di mo o tshimisa hona next e tla fetoha e bla hona next o tlo ithuta yona o e bone pele Bibele e ba teng na re phela bophelo bofe
Bona jwa qedi ka question ne tla mila ga ntho ntse ngata tla nne se re tibile fela ga qeta taba e ngwe le ngwe ka speed ne tla mise fela ke re be palatable re leke ho fana ka tsebo pele e batho ba itlwaetseng then re kene deep pele Bibele e ba teng re ne re phela bophelo ba moya pele morena a beua ho lo latuwa motho wa moya o tsa ke motho wa moya a ke ka motho wa ngaka fe la be nana ka ba le difa ka bana tla ba le matlalo yena ne le motho wa moya o na tlotla a professor se tlo etsahala then morena wo a dule kapa a beiwe kapa a hlonolofatso kapa etsa whatsoever yo marena na yetsu then bophelo bo re ne re bophela pele Bibele e ka ba teng ene le bophelo ba moya ene moya o no se hohle fela mo ha o hlaka mona o kopana le motho le no sana le moya o hlaka mo kopana le motho le no sana le moya no ho no na le batho ba uthi bana ke ba moya okay so tsela eno ko re ha hore ho no phelwa bophelo ba je me sino sna next etsuang moya o sa proof so batho ba ne ba phela under that command ya moya right then when it comes to tabeng gochong when it comes to bophelo is general dijo hore batho ba ja batho ba etsang ba ne ba ifumana via semoya or there was a certain person elo re nata bea melao e itseng ba ne ba ifumana ho latela moya hence that person o buang ka ena ona grandiwa ke moya hore ka maria re tla jala mo ke yona e tla be e loketse health ya rona ka hlabula re tla jala hape nne re tla ja moroho e seng hore le ka le no jena o bona ho jwana la moni nka shop mane ke tlo e thola wa bona hence ntho batho ba bang le health tsa bona di kopa kopano sona le siki tse ngata hobane dintho di sa tsamaya accordingly haebe ho nona le moya how did slavery take place ikaba moya ona zanga bona rona le batho ba mosewane ba tlatlang ho tlo repitla ntho e ngwe le engwe ya motho batho bana ba tlileng ba rutuwe pele ha ba tla ba sentse ba tlonka ba tlile ba dula jwalo ka nna le wena je then bo batla mohlalosetsa o utlwa ha understand ho ga o nka chipie o ba e khaola o ka etsa dikoto tse pedi how e khaola a ba e khaola okay a ke go mo rutile dikoto tse pedi ha fitla go ena tswa a re chipie ne khona go gawa koto tse pedi mara ke re bone ka se khaole koto tse 4 then wa tla ha sa fitla o sa fitla o seng wena o sa fitla o ba bang ba hae ore no chipie ne wena o ntse bona koto tse pedi me e ka etsa koto tse 4 then a etsa koto tse 4 bohle ba boneng dikoto tse 4 which means ba tshepa mang ho feta mang ba se ba tshepa yena ho feta wena motho a mo rutile mpe then moya o tsibile okay all right but he moya o na sa khono a lwane because I feel hore slavery it destroyed dintho tse ngata from our history for example our moya we as black people don't know even our traditional food we classified or our traditional food ya rona ke bo mohodu bo malwana of which I don't think our ancestors had that to eat because ne bana le ditshimu bana le plasi bana le dikgomo and whatsoever so moya o why uno sa khone hore o protect hore re ske be ga kena ka ga moferefere ona e re keneng ka ruon ha na jwale moya did protect ignorance ke yona e lenya etsa hore wena ha ke tla ke o soli one on one le nna re be re dumellana one on one le wane e setswa wena se le dumellana but moya wona o buile hore le ske la dumella ntho ena e tlo etsahala then ignorance ya moya motho a o bontsha something e valuable le wena o kgallang ho ba le yona o sontse o tloela ntho le moya o e buile then moya o sebetsa ka motho then hana jwale ha moya o kare ke eme ke phamise drink e ha ino iphamisa ka ntle hona o tjho ga ke ignore moya ke batla go phamisa glass eo ha ino phama glass without nna then moya o buile then motho a ba ignorant was there oh that's why that's why slavery silence take a place because of batho ba la ba ignorant
ba sa batlo latela seo moya o se bua moya ke qalo ke qetelo it's like modimo so yes okay then jwalo ka modimo ke qalo le qetelo ha o motho e mong ya se kileng a ba teng ka ntle ho moya ka ntle o modimo before modimo ba teng kapa before modimo o pa lefatshe no na le wa bona eo e tlo batla re tibe haholo ene ha re tiba haholo tla bong khudisetsa mane hore we have viewers maybe ha re etse subject ya another day hore before modimo ba teng no na le hore ho bile le empe le moya o ka etsa hore nna le wena re be go bone hobane re tinne re tseba hore modimo teng ka baka la hore nna le wena re bone yes so can't you at least elaborate o summarize hore actually o etsa lang then re tata re kena ho yona hantle a re isetetse subject ya yona ha ke rate ha hore before modimo a ba teng ho nona le before ntho e nngwe le nngwe e ba teng modimo a creator modimo yena o na exista jwang kapa on exista kae wa ba then ha o e beha jwalo ke tlo khona hore ke elaborate but ke okola fela ka hodimo tinana because ki bua le motho le re mona le information e ngata ha ke bua a ke bo botsa already you can grasp it ke reng yentsa ke re detsa le di view hore di buisitse hore hantle ke tlo bua ke araba eng re ntse re tsama hantle le wena ha o ntse o tla ka question e jwalo o ntse o etsa hore understand to re buang because at the end of the day ntwe re batlang kotse so how na mo ifosahetseng teng modimo e ne ntse ile modimo le before everything else e ka ba teng then ha qeta ho di etsa no before ka di etsa una phila jwang una phila hohle una sna a certain place hore re ka re modimo o na le sebakeng sena ona se sebakeng sena ona thola la mona ona sa thola ha le mane ona phila hohle okay until abale monano wa o etsa batho until abale monano wa o etsa batho okay a etsang a re ha re bope motho ka se tshwantsho sa rona ba tseba ha re ya ho wa iqala ene ke a tsona le motho ba tla mbrika teng wa tseba yena ya re bopeng batho eo hantlante ne etswa ke bo Aminaki kwana mme ke kopa re se ke ga ya mo ha re bue level ena spirituality fela hoba jalo batho ba tlo utlwa bohloko hoba vele ne etswa ke bo Aminaki the powerful ones ha re etse motho ka se bopeo sa rona therefore motho na be tjena le tjenana ene ba dumellana le the Morse money ka fela like story seo ka fela na se tlele se re di to spirituality fela wala le taba eo ntate ke tsile tabeng ska ka utlwisa batho bohloko ka nna ke tse selomba le right mo ba leng teng then it's fine but ha ba ne moya o tla nkenya ka go bona ba fila go ba right then ba se right ke tlo kena ka go bona then ntho e ntla nne fetowe but I feel we need to know the truth because even that verse ring ha re bope batho ka setshwantsho sa rona no ke mona le mo Bibele a re qala ho thwe modimo a bopa motho a mmele mo bantate a re tswalang leate chapter 2 tsimong ya Eden ho so thwe ntweneng modimo a bopa ntweneng tsimong ya Eden then a bopa Adam you understand that information already is circulating wa tsa batho ba imisitse ka yona ya Adam hore ha qeta ho balele ka re le tla ya setjhabeng se khopo then o na bua ka tjhaba se fe motho ana ngola mo wa ga se batho ba pele ne le Adam le Eva but re tlamehile re hlaise because ona le batho if o hlalosa jwalo ba re no the Bible tlametse ha o ibala in this certain way o ska ibala in this certain way and now re a hole as much as le gona re go tsona le batlang ho rona ba ntseng ba hole ba tlo botsa potso be batlang ho botsa potso eng so mina I feel it's a great platform or let's share a bit motho aye a lo ipatlela yena nnete ya hae okay na ke isamme mona na ke lesa mona we understand then re tla be re butsi batho mahlo hore wa modimo
a nkile qeto ya ho batla ho etsa motho kgante na ntse iphelela sola ya kwana le kwana. Then nna modimo ne ke bua ka yena a se ona na ileng Aminaki. Eke Yes, it's not the powerful one ona ana bua hala ka hara Bibele ne ke bua ka modimo the creator of nna yeo ha ke re modimo ke bua modimo hobane a mphametse seng hobane modimo ile lebitso la hae yeo ke sa tsebeng le lebitso la hae ke sa tsebeng le sebopeo sa ke tla se hlalosa jwang wa bona ke yona ke buang ka yena ba re he ha se re tla buona o wena o buang ka yena le Bibele e buang ka yena a bopileng batho ho latela ha re bope motho ho latela sebopeo sa rona. Then it shows ho tshong hona nna le batho ba ntse ba tshwana le rona before bao modimo a nkileng qeto ona se re buang ka yena ba nkileng qeto hore ha re etse motho a tshwanang le rona James maybe ba ka nna ba bona maybe ba tsofala se re tseba motho tla hola o ntse tsofala o tla shwa then o be le offspring motho le maybe o tla ba wena or something like that then ba nka qeto ha re etse motho a ka tshwanang le rona. So when it comes to information in a kaofela a ke re jwalo ka go motho wa semoya ha o tsebe information ena e tswa kae your reference point actually do you know re tswa kae or is it something e lo reng why lora or investigator because there's one time ene ke bone no bua ka hore motho wa ntate ke letsatsi and then motho wa mme ke kgwedi. So I want to understand what's your reference point because when you reject the theologians or why do you reject the theologians baruti bana ba balang ke nana bana le theology ya bona le dipuo tsa bona why do you reject such when a reference point ya how ke feng kubane batho ba in a school of thoughts then you might be wrong to your thought sure then na as ke sena reference I didn't want to see it I didn't want to know it ha itlela le borokong ha ke robetse ke a bona oh huje ho etsa la so then what then boroko bo tla mpolela hore no man tsamo sheba hona le mamma a go utlwe motho na o reng ntho ena ha itjena le jena ba bona ke yona ntho e tsalang ka nna o ko share why or men are sun and women are moon. Okay. Ha o le fifi ile bosigo o le ngwana o tshaba ntho ya pele o qala ngwe hweletsa ke o jo mmewe akere and then mme o tlo fa lesedi la hore a o tshireletse a o bontsha hore everything is fine you are safe akere and ntho e teng e leng bright bosiu ke kgwedi fela akere ha letsatsi le tjhabile e le mtshiara ntho ya pele e o e hweletsang ha o tswa sekolong kapa bontate ba ne ba tswa ko ba tswang batla la be ba tsamaya le bomme ba bona motho o tla yang yena mo mathela pele ke mang ke ntate hobane ntate o tshaba motshia go feta bosiu okay ha re bue nnete bontate ba ngene ba tlo ngwatela ke nnete na ke tlo e bua la ha o ka ba le mokutu ka ntle ntate ka se eme immediately gore a go re ke lo utlwa up until mere ha o lo sheba ntate ke nnete hobane lesedi la pele la bosiu ke mme ene ke kgwedi but motshia re ntate ke na tlameileng a bone hore ho tlo jwa eng ka tlong ka mo e be ke lo zama jwang papa ka tsela e jwang then ke lesedi la motshia ke letsatsi yes wow okay so your reference point ke tsebo ya hao le neo ya hao am I correct you are correct ke neo ya hao ke yone tlang e fihlele e re o tjena hape o tjena we say you don't celebrate Christmas and ware hape I'm not sure ka New Year do you believe on it and wa bua ka sefate hore sefate was used who it was a henga bo batho ba borona why don't you believe go Christmas
and do you believe go New Year, and give us reasons. Okay. No, ka New Year Eve. Ke robetse ka 8:30. Ke tsoa ka 11:45. Hence bana kaofela ba tse ba tlamile ho be le di shooters tse bang teng. Ke tsoa hore ke laetele bana di shooters. Then a qeta ba laetela ke khutlela dikobong hape ka 12:01. Ke a robala ho fitlela se. Which means ho nna le New Year Eve ke letsatsi le tshwana le lefe. Ha ona ntho e ntjha ka lona mo. Go New Year, it's actually every day is New Year. Yes. Oh, okay. Yes. Every day it's New Year. Oh, okay. I get you out. So that hence ke sa celebrate di. Then ha eba ne mohlomong ke tlamile hore ke thaba every day. Ha ke na le hore ke thabe no ke tlo thaba no as if ke di dead one tsa December. You understand? Right. The other thing ena ya Christmas Day. I'm not politically active. Okay. Or ke tla re hana date of birth like ntse go ka batho ba ngata ele argument e bona bana le yona ya date of birth and stuff blah 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 blah. Okay. A ke monna a ke celebrate because of ke na le my own reasons tsa hore ha iba le Jesu o tswetswe ka di 25, then di 25 tseo a tswetsweng ka tsona di ka December ka Thursday. Buka e re boleletse hore e ne di le Monday or Tuesday or Thursday na. Buka ai bue ntwe. Ene buka sa manedi ha e re di 25. Le ka ga buka ya Bibele. Ha e fane ka date. Ha e fane ka date. Then ke manga itseng ke di 25. What if ne di 22? What if ne le di 1? So that's why I say I give battle go celebrate and to understanding. Okay. No, ke nana re di kavile mfethu. Kavile. What is one wise word okay fancy chaba? Word of a day. Okay fancy chaba. Sa borona sa Africa. Wena o ka reng? Tseba hore ke wena man before you were corrupted or colonized. Nakong eo o qetang ho tloa ho ntho eo o tseba ho kwena mang o tlo tseba ntlantle ya kae. Because now there's one thing eo batho ba dutseng ho yona batho ba itsebe hore ke bo mang ba tswa kae purpose ya bona e ne ile hence ho khona hore hona le ba tjena hona le ba ba hanana le bana hona le ba hanana le ba hobane batho kaofela ha ba batlo latella ba itsebe hore pele le ka ba batho ba like le history ya motho a motsho no re ngolletswe ke motho what if motho o wrong. So hence ke phela mo moya hore moya ona ha o ntlose from 2024 umpe 1850. Okay. Yes, so basically is to connect with your ancestors. Yes. Then o connect le bona jwa a so ho ya mabitleng e ke batla ho ibua eo. Okay. A so ho ya mabitleng o bolaita mpepa kapa o bolaita kerese. Ancestors tsa o di teng wena mo. Ho ya mabitleng o wrong. No, ha ke re ho re ho connecta le bona a se ka ho ya mo. Oh, okay. Ha ke gona le ba mbalaita kerese mabitleng nowadays. Na ba mbalaita mpepa ba mba ya kae. Mo ku acknowledge fela gore motho no kile ba teng ke ntse ke morata ke ntse ke phela ene ntlo ya hae ke acknowledge mara motho o aka mo o teng wena mo. So e ba le nako ya hao ya peace o be le nako ya o sa disturbing ke anything o bue le motho o kapa o bue le batho ba teng wena no. What do you think it hloka hore e change in the near future re tlang ho yona as bophelo bona be o re bona re bophelo? King, if ufuwa meetla maybe to be one of the big person or be modimo ke dintho tso ka batlang ho di change. Ntho ya pele e nka batlang ho e change yeo ke feelang hore ka nnete e ntse ya ha hona a batlang ho ba ka fatshe kaofela re batla ho ba leveleng A1 hence o sona le ba se ba boetse no hobane o sa batla ho ba leveleng ya mang then a khone ho fitlhella then o tlamehile a rwale a phahame then thing ga change ke yona yore e ka ka understand hore everyone wa rona o tlamehile o emele nako ya hao and a ke bue ke motivator ntho ena ke bua hobane most of motivation speakers ba
ba ile ba tshwarella batho ka dintho tse di motho ba ntsa dutse nthong e sa la motivate ka yona magangkgolo gore emela nako ya hao etle ene nako ha itla ha e re isitla neneng then ska ba le period ska ba le time frame ya hore nako ya ka e tlotla ka dikana hobane delay gona ba teng ene delay etsa etse maphelong a batho ba bangata ke yone ntseng go ba bang ba committed suicide ba tloele le ntho ne ntse mosebeletsa yes bombe le bontate ba ausi ba buti masea manyenyane bohle ba mametseng re a leboha haholo. This was a podcast, The Rise of Apostle, with Mlungisi, our host Mbuyiselo Malashe. Re a leboha haholo. Don't forget to subscribe, don't forget to follow us, comment. Go YouTube, you can get us on Spotify, TikTok, you can get us, and all social media platforms, you can get us. Okwamanje siyabo, makube qhusibele. Amen.